Ka tlamana go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna le Mphoteme re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. Go tlhamiwa ga banka ya mmuso mo porofenseng ya Gauteng go letilwe ka tlhoafalo. Federation ya badiri COSATU e tsaya matsapa go tsosolosa serodumo sa kgotlakgaso ya SABC. Mo metshamekong Space ga mmogo le England di tlile go tshameka motshameko wa makgaolakgang a sejana sa Euro ka ura borobong bosigong jono. Baagi bangwe mo Gauteng ba supile ba ema nokeng ka tlhoafalo go tlhamiwa ga banka mmuso mo nakong e khutshwane. Se morago ga khuduthamaga ya tlhabololo ya ikonomi le Bogamaile a sena go itsise go maikaelelo a go tlhamiwa ga banka e go tsweletsa le go ema nokeng dikgwebo potlana. Maile buile seno fa a naeme babega dikgang ka lefoko kwa Sandton mono Johannesburg gompieno. Maile o tlhalositse maano a gagwe a ikonomi ya Gauteng e leng porofense e nang le ikonomi e kgolo mo Afrika Borwa. GDP ya Gauteng e feta diranta di le dibilione di le 2.4 e leng diperesente di le 34 tsa GDP ya naga. Le fa go le jalo botlhokatiro e santse le tlhobaboroko mo Gauteng. Gauteng's unemployment rate at 33.7% is higher than the national average. Based on its working age population, 4 out of 10 or 40% people entering the labor force in South Africa are in Gauteng. Government can try to increase jobs because we have sisters here and brothers who are still looking for jobs. And we are working, we have to be there for them economically, and everything is rising. I did economics and finance from Garankuwa. I'm not working, but I have a diploma and a BTech, but it doesn't hurt me. Go fetola seno Maile a re banka ya puso ya province ka tshwaragano le maphata a private e ka nna tharabololo ka ntlha fa seno se ka matlafatsa ikonomi ya metsesetoropo. We will intensify efforts to finalize the establishment of a provincial state bank. One of the key objectives of this bank will be investing in projects characterized by low private sector investment and high social returns. It can work, it cannot work, because why I'm saying that is because it's nice when you hear these things, a state bank, but the requirements, the access to the requirements, it doesn't actually help the ordinary citizens. I think it's going to be good because government bank, maybe, I think government will not charge us interest when we bank to the government bank. Maile a re go tlile go tsewa dikgato tse di matla go oketsa go kokoangwa ga madi a ditirelo le go thusa ditlamo tse di sa direng letseno NPO go se nne bofitlha le go nna le boikanyego mo tsamaisong ya dithendara. Gabagare Gauteng e solofetse go tla ka maano a go thusa bommasepala bao ba kgaratlang ka matlole. Maile o ne gape a tshepisa gore Gauteng e tlile go kaelwa ke molao malebana le mananeo a tsereganyo mo bommasepaleng bao ba sa laolweng ke ANC. Mosekaseki wa dipolotiki Professor Ntsikelelo Breakfast a re matlhabise ditlhong a banka VBS a upolotse ka mokgwa o bora ikonomi le bora dipolotiki ba ungwelang ka teng go tswa go bao ba kobo dikhutshwane. A re maiteko a ANC ya go thibela bonweenwee a sekwa-sekwa ke cabinet le kgotla. Tona mo kantorong ya ga mopresidente Khumbudzo Ntshavheni a re ditshwanelo tsa go sa le gale di tla tsaya lobaka go netefatsa gore bosiamisi bo a diragadiwa go bao ba latlhegetsweng ke madi a bona ka nako ya fa banka ya VBS e ne e kgothudiwa. You have political parties who are to the left of the political spectrum, who are supposed to be defending the working class, who are also accused of this looting. So I don't know when the minister says that action will be taken. In what context is she saying that? Because we need to clear the air that the ANC is no longer the ruling party now. You know, you have a coalition arrangement. So I presume that she was speaking on behalf of government now, not on behalf of the ANC. So it will be quite interesting how the ANC as a political party will respond to this, given the fact that the municipalities who deposited money, wrongfully so, to VBS
were municipalities that were led by the ANC, and you have other people who are in the executive of the provincial government who also implicated on this, and nothing was done in terms of disciplining them. Yes, some of them were let go of their positions, but then they were brought back, which signifies that the ANC doesn't take the fight against corruption seriously. Go dumalana le tirisano mmogo ke ona motheo o ka atlegisang puso tshwaraganelo ya naga. Se ke maikutlo a setheo sa FW Dikgang Foundation se se neng se tshwere dingangisano tse di mabapi le dipuso tshwaraganelo pele ga cabinet le kgotla. Dingangisano di tobile go lebelela merero ya ka fa teng ga puso tshwaraganelo, meono ditshwetso ga mmogo le ditshwetso tse di tla tsweletsang naga pele. Professor Willem Gumede yo e neng e le monastilo wa tumalano ya semphato sa makoko kganetso sa pele ga ditlhopho a re puso ya motlhakanelwa e tla pateletsa ditokololo tsa yona go baya dikgatlhego tsa baagi kwa pele mme seng makoko a tsona. Everyone will have to make decisions based on a collective interest, based like on a country's interest. So the GNU, when they make decisions, will have to make it, is this in the interest of South Africa? Muitsanape Professor Derek Kotse lena wa kgetse jana. What we are going to see with the Cabinet Lekgotla is how to also develop more common positions ultimately. This is going to be a process, it's not a once-off process. And when the ministers go back to their departments and ministries and where they work also in the clusters of the Cabinet, that's where the real policy development is going to take place. Mekgatlho ya baagi tsa FW Dikgang Foundation le yona e tshwaetse jana tebang le merero e ka ga puso ya motlhakanelwa. We want the GNU to deliver on the constitutional mandate of this country so that our constitutional democracy becomes a reality for all of our people. Jaka fa kabinete le kgotla e tsweletse ga jana, go tla tswa mo ditokolong tsa puso ya motlhakanelwa gore di tsaya tshwetso e feng go ka atlega. Para dintsho tse di bakilweng ke melelo ya dikgwa kwa KwaZulu-Natal e eme go lesome jaanong. Mo tiragalong ya sešweng baithaopi ba le bararo ba ba tima molelo ba tlhokafetse fa melelo e ne la kaila kgaolo ya Boston kwa KwaZulu-Natal Midlands. Mo bekeng e fetileng malakabe a molelo a na la kaila dikgaolo tsa bokone jwa kwa KwaZulu-Natal, segolo thata dikgaolo tsa Kince, Tshwayo, Ilembe, Uthuleka le Zululand. Mokhuduthamaga wa dipuso tsa legae Thulasizwe Buthelezi o ikuetse gore dikaolo dingwe tsa porofense tse di amilweng ke molelo di goelediwe go nna tsa matlhotlhapelo. Baagi ba motse wa Khale kwa porofense ya Limpopo ba mo kutlobotlhoko morago ga gore molelo o lakaile ntlo le go bolaya bana ba le bane. Bana ba motho ba le bararo le ntsala wa bone ba tlhokafetse mo matlhotlhapelong a fa lelapa le ne le ipaakanyetsa go keteka moletlo wa go boa ga dialogane go tswa komeng. Ano ke masaledi a ntlo ya Gashilubane. Ntlo eno ya phaposi e le nngwe e lakaitswe ke molelo la botlhano bosigo jaaka baagi ba ne ba itshiamisetsa go amogela ba baneng ba ile sekolong sa bogwera letsatsi le le latelang. Bana ba motho ba le bararo ba dingwaga di le 3, 7 le 9 ba kailwe ba tlhokofetse mo lefelo la tiragalo go akaretsa ntsala bone yo a neng a tlile go keteka kamogelo ya bao ba buang kwa bogwera. Go ya ka malome wa baswi ene le mmaagwe bana ba ne ba ile kwa ntlong ya mma bona go ya go tsaya dingwe tsa botlhokwa tse di neng di tlhokega kwa moletlong. Fa ba boa ba fitlhetse ntlo e tuka malakabe. Re fitlha mo ragalo bate kumana le gore hawa bana baswa go mokanera jia metsi ra thoma go tshela ka mola re phima mollola wa foganyana ga go nyana go lebana le lebatilela ke khona go bona ngwana o mongwe a sa emisa matsogo so ka tsena ka kua ka montšha ba bangwe ba se bonale. Baagisani ba re molelo o runtse fa go ne go na le dithulano ka ga go tswalela ga sekolo sa bogwera mme se se bakile tiego malebana le maiteko a go falosa bana. Taba e dirile ka nako e rong mo ileng gore ka la botlhano dialogane di be di boa. Motse o ka mokana ga ona a ba robala go be go lla di radio
motse o mongwe le o mongwe e leng gore ba na le ngwana o e leng gore wa boya so o bo ka se kgone go kwa santle. Ntlo ya baga Shilubane ke nngwe ya matlo a le mmalwa mo motseng a neng a tshwanetse ke go gokelelwa motlakase. Khabagare Masepala wa selegae wa Maruleng wa re o tla netefatsa fa o potlakisa lenane la go netefatsa fa lelapa le gokelelwa motlakase ka bonako. Re hweditse ile gore lefelo le na le motlakase fela lapa le ge le ba gona go bo sena motlakase ka nako e la ba hweditse ile gore ba go lokela motlakase ba fetile so re dira nto e ba bitsang gore ke extension ya motlakase e le gore re tlo implementa morago ga ge di budget sno ba gona mengwageng e tlago. Mokhuduthamaga wa pabalesego ya baagi kwa Provincial o ne a le gareng ga bao ba neng ba etetse lelapa le go isa matshediso. A re mapodisi a tsweletse ka dipatlisiso malebana le se se bakileng molelo. Tomorrow morning we're going to dispatch a number of social workers to come and counsel those family members together with the learners, because those 4 learner children were like going to a local school just here. So we want them to be counseled because even the neighbors are traumatized about what they have seen yesterday. Masepala wa re o tla thusa ka ditshenyegelo tsa phitlho. Baagi mo polaseng ya Stratsdraft ka fa ntle ga Zeerust kwa province ya Northwest ba re go palelwa ga puso go ba tlamela ka matlo ke kgatako ya ditshwanelo tsa botho. Baagi bano ba re gaisi ba bone maungo a dingwaga di le 13 tsa kgololosego. Ba kaya fa ba bone metsi sešeng jaana morago ga gore komišene ya ditshwanelo tsa botho e laele mmasepala wa Sedika wa ngaka Modiri Molema go ba tlamela ka metsi ga mmogo le kgelelo lešwe. Baagi bao ba tšhagetseng ba re seo ga sa lekana ka ntlha ya fa puso e reteletswe ke go diragatsa ditshepiso tsa yone tsa go baagela matlo. Matlo gawa nako e nngwe le nngwe re tshebisa bana le gona o ka se go tshebisetsa go ka e gape e be di le strong di tla go le bosigo ga gona fo o ka tswang thuso teng. Sala re tshepisiwa ga go diragale. Se ke se bonang jaanong jana ke bona di-toilete fela. Ene ke kgale ka di-RDP di simolola re ntse go buiwa ka tsone mare ga re di bone. Fela mosireletsi wa setšhaba o gateletse fa puso e ntšha ya National Unity e tshwanelwa ke go samagana le go lere ditlhabololo kwa metseng. Our constitution makes provision for all being treated equally, for services being delivered efficiently and effectively to all, equal distribution of resources. So it is all encompassing in realizing our transformation agenda as a people of South Africa in ensuring equality. Now that touches on the base of provinces like the Northwest in ensuring that these provinces which were previously disadvantaged couldn't serve its people. Masepala wa selegae wa Ramotshiri Moilwa o netefaditse fa o amogetse kopo ya matlo kwa Stratsdraft Farm le go kaya fa baagi ba ka solofela matlo ka ngwaga o latelang wa ditšhelete wa 2025-26. Application for building of RDP houses has been made as the councillor has registered all the 45 beneficiaries on the database. Department of Human Settlement has promised to build these communities houses during the new financial year of 25-26. Tabang Morutla, SABC News, Stratsdraft Farm, Zeerust. Mo presidente wa maloba wa dinaga tse di kopaneng tsa America Donald Trump o gorogile kwa toropong ya New Jersey morago ga go falola leso mo maitekong a go mmolaya moraleng ya gagwe ya go ngoka batlhophi maabane kwa Butler kwa kgaolong ya Pennsylvania. Trump o thuntshitswe mo tsebeng go tswa mo segaleng sa dimetera di feta 100 mo emanokeng a le mongwe o tlhokafetse mo tiragalong e mme ba bangwe ba le babedi ba gobetse. Ga go ise go netefadiwe gore maikaelelo a tlhaselo e ne e le afeng. Khabagare maemo a tshireletso a gagamaditswe go dikologa kago ya Trump Towers mo Manhattan. Matsholo a sepodisi a FBI a supile Thomas Matthew Crooks jaaka mmelaelwa mo tiragalong e. Tlhaselo e ne e le ya ntlha go mo presidente wa Amerika kgotsa ntlhopheng wa bopresidente e sa le ka ngwaga wa 1981 mo go kileng go nna le maiteko a go bolaya mo presidente wa naga eo Ronald Reagan.
Fa re tswela pele Federation ya badiri ya COSATU ya re e ikaelela go buisana le tona ditlhaeletsano Solly Malatsi ka ga maano a gagwe ya go busetsa serodumo sa kgotlakgaso ya Aforika Borwa SABC le kantoro ya poso South African Post Office. Se mo nakong eo lekoko la DA le ikuelang gore go tlhotlhomisiwe tsela tsamaiso ya SABC le gore bontlhangwe jwa kgotlakgaso bo dirwe jwa poraefete. We've been concerned at times about how SABC struggled, about how staff have gone for years without a single wage increase, how more than 1,000, a third of its staff, were retrenched, and then many of them were brought back in as casual labor under the most difficult of conditions. Yet SABC has got the footprint, has got the capacity and the brand and the capability of becoming a successful national broadcaster, of promoting local African culture and content. Moletlo wa botaki o neng o tshwerwe ke Royal Bafokeng Institute RBI o tlhodile ditšhono go barutwana ba dikolo tsa metsemagae le 12 ya merafe ya Bafokeng kwa Rustenburg go tlhagisa bokgoni jwa bone ba santse ba le bannye. RBI e ne e tshwere moletlo wa botaki kwa motseng wa Kanana bokhutlong jono jwa beke. RBI ya re barutwana ba ka nna 350 ba solofetse go ungwelwa ke mo moletlong o. Barutwana go tswa kwa dikolong di le 12 mo morafeng wa Bafokeng ba ne ba dira dipontsho ka ditalente tsa bona tsa botaki. Ba ne ba diragatsa mmino le diterama gareng ga tse dingwe. Lenane leno le simologile ngwaga o fetileng ka barutwana ba le 80. Le tsamaisana le ponelepele ya National Development Plan ya go fitlhella le go ruta bašwa ka mekgwa e farologaneng. Royal Bafokeng Institute ya re ba ungwelwa ba bone tšhono ya go diragatsa kgetho la ntlha mo mafelong ano a beke. What we want to do is to unearth artistic talent in these children. These children join the arts program with raw talent, no prior arts education or training, but we've subjected them with the help of our expert art teachers to training in the arts. So what we're doing here today is giving them a platform to rehearse on a major scale for the first time. Bao ba neng ba nnile le seabe ba re ba itumeletse tšhono ya go bontsha ditalente tsa bona. Ba kgone go achieve dilo tse dintsi thata mo go yone. So dilo tsa teng di ka nthusa thata mo bophelong ba me, di ka change bophelo ba. Ke batla go nna lawyer. So botaki ke botsa as something I se ke se etsang mo le siting for now. Bangwe ba batsadi ba re ba itumeletse go bona bana ba bona ba ithuta ka botaki. Kana sena ke neo e a tsetseng ka yona ga se gore o tlhoka go ya sekolong gona go ya sekolong ke gona gore o feteletse se o se itseng. Ke leka go le gontsi gore itso e ke nang le yone di kgaisano tse ke itseng ka tsone ke phela ke ba rotloetsa gore ba di tsenele. Royal Bafokeng Institute ya re festival ya bofelo e solofetse go ka tshwarwa ka diphalane. Zebulon Maine, SABC News, Kanana, Mono Rustenburg. Gareth Southgate o saletswe ke metsotso le 19 go ka konosetsa maikemisetso a gagwe a dingwaga di le 20 go ikgapela tlotlo mo lephateng la lefatshe la kgwele ya dinao. Phenyo kgatlhanong le Spain phirimaneng eno mo makgaolakgang a Euro 2024 a tla naya England tšhono ya go tlhagelela mo baphasalatsing jwa papatso ya dintlhakgolo. Southgate o batla go fenya sejana se sengwe se segolo fela jaaka sejana sa lefatshe sa 1966. Motshameko o simolola ura ya borobong segong jono. Mohlahli wa England Gareth Southgate o ikemišeditše go fenya sebjana sa pele ge sa le ka ngwaga wa 1966. Naga ye e lemogile masetla pelo ka ge e eme mengwaga e 15 go ka fenya sebjana. Efela England e bontšitše gore e na le bokgoni nakong yeo ba bego ba fenya Netherlands papading ya di-semifinale. Well, everybody is fit, which is great. Although not unusual for a cup final, and yeah, we're excited for the challenge. Clearly, the team have improved over the last few weeks, shown tremendous character, resilience. Southgate o kaonafaditše maemo a sehlopha sa England
morago ga gore ba latlhegelwe kgatlhanong le naga ya Iceland dipapading tša Euro ka 2016. Morago ga fao ba fitlheletše di-finale tše pedi tša Euro, ba raloka di-semifinale e šitana le di-quarterfinale dipapading tša sebjana sa lefase. Of course, I know what it means to me and I know what it means to our country if we won the final. So of course you have that in your mind and you use that as motivation to try and be successful tomorrow. Ka lehlakoreng le lengwe Spain ke bo mamoratwa go fenya sebjana sa bone kgatlhanong le England. Spain ba fentše dipapadi tše tshela ka tatelano phadišanong ye. Yo creo que si nosotros no somos España. Bjalo ka Spain re swanetše go raloka ka tsela yeo re tlwaetšego. Ge re ka raloka gabotse re tlo fenya papadi. Que se puede mejorar, como siempre lo digo. Bueno, sabemos de la dificultad del partido. Seo re se tsebago ke gore ye e ka se be papadi e bonolo. England ke sehlopha se matla. Gomme ba na le baraloki bao ba nago le talente. Con mucha ilusión, con mucha gana de... Go fihlela ga bjale Spain ke bona sehlopha seo se hlaselago ka go fetišiša tournamenteng ye. Ba kgonne go nweša dinotše 13 ge sa le tournament e thomile. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC. Dine di le kalo maitseboeng ano re lebogela ke monokeng ya gago. Dikgang tse di latelang tsa rona ke tsa loleme la Sepedi ka mosomo SABC 2 ura borobedi maitsiboa. Dikgang tsa rona di a bona mo Facebook, YouTube, X le WhatsApp. A go re lebe maemo a bosa a letsatsi le le latelang.